ama sa penin hitabang dam na hinko mantam ta ay piu ipaw pathin ithangwa uwene he tuni ni ko azong pathin tho achom cha ekhaulim kit diu kadejin tuni ekhaulim nading wahin amasa pathin thu enasai naw ban zamin tuni ni ko hin pathin cha te pathinin kumzali sum tabang ana Thipsan na Intertestamental period zonga kitin ahilo le kan khatchun 400 years of God's silence atin heche kumzali sung pathinin amite Thipsan veng na Bible thusim le Old Testament Malachi le khabu hu achaina hitan chizowin New Testament John tuilut sapa John the Baptist in pathin thu ahin saphung kit hichika hi kumzali velin akisayin chule Bible sweet him khan khatchun akum ta hi kum zali le som thum hi tia sei zangomin ahoi chu hele alhang thona ki sei chu kumzali sung pathinin amite Thipsan na ti hin aki he in heji chung chang hi chomcha isai khom diu ka hin gelin ipizia pathinin amite Thipsana chule heji ki ka sunga hi epp itabang bang anaso am ti hi Bible akiji tapon heji sum ki ka hi heche historical records imu ho wa ko na ke holim na chomcha inai win ka hin gelin hi ihevin Bible ivet le Old Testament a lekha bu chaina hi Malachi them gaw lekha sut hi an hitan heji hu phat ta cha ivet na hi le aban ke ka sung ipiji an thipham ti hi het thei dingin kalunga alangin hichi in Malachi phat lai din mun hi tham khat be chin hitin chazau teng le abana ji ipp hung so am ti hi anave khomo hite Malachi thim gaw phat lai chu hevin amasan jong ka satan Persia leng Cyrus heche Babylon te ahin zo chun Babylon gam sunga so chang ho zo se zalen na ahin pin hichila achun Israel te jong chu agam languwa ki le a Jerusalem copy asim phat kidwa hawin hozong ages tundo kit trading win phalna anape nei heche achun anaki lewin heche Jerusalem copy anatung do kidu nei ai le hitia akilew hin nasata mayin amo hin kipana le that no na heche Isaiah thim gawin Messiah hungding tia ase hi khen khatchun heche leng Cyrus hi Messiah hungdinga ke sei chu hitan te tia ta san loi a hello le sei loi jong ano ometi commentary ho ivet le akimu in a hin la atam zo chun Messiah ta chu David goya ping ding a hin leng Cyrus hi thailo hi ti chun Messiah hung pin ding hi kinep na ananei zom jing na lai nei hitia agamuwa akelew chu zalen na umintin nele cha aning thin na umintin chule gam sunga chamle lungmongin tawin te ti chu tamzo kinep na hin achiwa khopi han sim phadowa hawin han tun do ki ruwa hitia hin kho han manuchun akinep naw banglowin hin kho gen thai ha satna nele cha ha satna tampi atoun aji chu leng Cyrus in agamuwa ki ledinga aphalpi wanga hin leng khat hin a kai api u angai jin chuban le agam sung wachun ne le cha ha satna na sata ana omin aji chu akile wa heche hun chule gamga ho alu ailo le leisit na ato wa gamga ho asu na jong hin
adei bang win gamga malaya apula apateu ana chen laiwa gamman ningring ta gamga ana su bang chu ana hi zo pui akitin khaw ko ho ai lo le hedi chun natural calamities za chom somumin hedi chun ne le cha ai lo le epaham ne ding atu ho ana su set pe ji ve akitin hedi ji chun ha sat na sata ana omin a hi le ama ho sum ki ka survival of the fittest iti duham sumla pai mu thei thei na ding chula hausat thei thei na ding chun bol thei thei chu bolin hiti chun mi ho chun hin khu anamang veti hi emu thei ne hi hitabang phat a lai chun ho thu din mun chu i tabang ana hi am ti hi i vet ki na hi le i chan ge ham khat na pathin lung atu lo naw mu do theo min a hi 515 BC Jerusalem akilewa atha sawa atundo thusimu amasalamin jong seitan hinla hawa kitha thona a sangin pathin a ho danu jong chu a hom satabang chule hitabanga pathin do ma na a chon ho chu Malachi thim gaw hin na sata in anaphung do in anado dalin hi khatna imu chu ipiham itia hi le thim pu ho ki ta lo na corrupt priesthood hichi hi pathina nga ke thaina abol tingule nul na be gancha a ke thaina anabol diu chu Exodus Leviticus lama dan thupi a ana uma hichi chu khaw ta a ana zui wahin a hin hita temple akile ki do wa temple han tha sa da hin kelhaina gan tha ho abol ho jong chu Malachi bung khat chang gu ma ko na som la li na sung khu ivet na hele imu de wa hin chula adis in verse 8 na khoni pi sayam itia hele pathin anga kelhaina abol ho jong chu agan chaman ho chu mitcho elbai chule anadam lo ho amana win sei ne hi hichi achung wa vai hom ho leng ho pi dinga jong hinga sa lo gan cha ho chu hedi chun pathin ke thaina namangu nei aje chu hipihamitia hele Jerusalem temple la chun heche thim pu ho in aphal ai lo la certified abol ho bo chu ke thaina man the hi ji chun temple sunga chun gancha ho chu amana man tam the apama sanga zatni changa man tam zo hi ji chun thim pu ho hin hechi chu am ho anga income phata khat danin ala umin hechi chun apama ko na min blameless ti chu a hing hoi apasel a hin ke pu lu jong le am hon sumla pai phat sum na anei lo je chan na san pi ji po win nol na o me ati win a hin la asunga ho chu chuta banga dammo ve se hi jong le a phai ti in thim pu ho chun ana phat sa ji win hi le he ti chun mi hima dinga chu adi dana am wangin pathin mit mu inwang hitabang chon na chu kida ta hechia chu pumgo thilto abol ho jong pathin an san pi ta lo hechia cha pathinin alawa anaki la ta lo ahi pa hi ta sano me nahi abana imu the uchi peham tele thagau hin kho lam vaina mi ho in pathin a ho uchu akibol ngai nai tia pathin ho na jong chu abolo vet dinga lom ke haina gan tha abol ho hen lang a hi lo le eche ho thu a ke su theng na abol ho hi jong le he cho chu pathin lung hai na ta hello mi hing te vet dinga a ke lom do ma chu an bol hi tai a ke ti nei hitia pathin ngai lut na ke bol lo hi ji chun am hoding in jong hichi pathin ho jeng jong chu chim cha na anane iweti Malachi bung khat chang som la thum na chu iwet na hele akimu thei ni ai chu ngai lut na nei puma abol la wholeheartedly a pathin na ho di wahin dan thu su bul hit na ana bolo hi ta pha chun hichi pathin ho jeng jong chu pu gi na na lawe akiti nei abana chun soma khat tight pi akita lo now hichi Malachi bung thum changge na ko na ho isima hele ki chen ta na mu win changge na le
ko na so ko na so ka ga sim do no min ka do na hi ve min pathin alep thol theyam a thlem ngai pui nang hon wang nei thlemui nang hon iti ka hlep na ti ve hop soma hop khat le thil tu pi dolin nei thlemui nam pumpi nei lep thol jeun na bon chaw chunga gau sap na achutai ati ne aban chi ve ki na hi le zida le chidang nam dang ho ki chen pi eche Jews te ho chun hitia Persia leng te khut noya ta phat chun nu mai ho ai lo le Persia mi te ho aki chen pi wa hi le am ho adinga Abraham phat chum na amu theine diu ho cha amu ting le hedi chun am ho zi asen zi ho jong cha adal ha win heti chun pathin hinjing pathin ho lo ni me ho chu ani ki chen pi ve ti Malachi bung ni chang soma ko na ko som le gu na chu isima he le imu theyu na hi heti chu heti jong chu pathina de nga thet ta khat ani he ki de nei aba nga chun jalhang hin kho a thudi lo Israel te la sung nga chun amahon thupi anna neu chu nulo palo ho chaga ho khoto ding chule maljin ho thun sa he bolding ti ho chu amahon pathin ata sanna wa ko na anachi piu khat anahin a hin la hichi phat la ya Israel te chun hitabang ho chu anadon ta pu we ti Malachi bung thum changa na chu ivet na hele imuthayu nei pathin a ho naw chun chutabang chon phat na ho chu ana hil pau chu am ho hin khuwa hin mu do thei ana ta pu nei aba na chun pathin ho jong pan na be ya gel na Malachi bung thum chang som la li na chu ivet na hele juda te la chun pathin ho jing jong chu pan na be ya gel ana ta we ti imu theyu na hi aji chu pathin het hepalowa pathin do ma na hin khu mang ho a hin khu phache che ta banga kilang aya la pathin lunglu ta huwa pathin dei banga ki tu lut ho hin khu gen thei che ta banga anala ana chun pathin ho jing jong chu iza phachum lo ham tia lungel ana ni nei aba na chun pathin ta san le ngai lut na thadai ti imukinun chupet adin mun chu mit vet dinga ho in a jing wang chun kilhaina abol ho jong lungil ta pathin ngai lut na ki bol hitalo pathin dan thupi su bul hit na mai maya abol hi je chun pathin ho in sunga achi ting o jong le agi sei chu am ho chu pathina konin agam la le uge agi ti nei hiti chun Israel te chun ta sa zalena apethei diu ai lo le epham leisit thila phat chum na apethei di ho sang chun chi pe ta angai cha kho pen ta ul ahin kho apoi mo chu pathin a het wa pathina akisu di diu pa chu he ti hi imodo theyu nei hiti hin Bible vet le heche Malachi thiam gau thu sei hi a chaina ana hitan Old Testament jam ivet le Ezekiel in New Testament imu pai tawin chule New Testament a pakai Jesu hungding hung kisap hung na hi John the Baptist John ti lut sa pa in hedi chun ahin samphungin hejiki ka hi John ita langtan kumzali sung tabang heti hi emu thayu nei ai la tun hi chi sung ki ka hi EPP ana su amti hi themcha ga vet be diu ka dejin ai chi kumzali sunga thil su ho chu khatna i hen Persia te in Babylon te hin zowa hi chi Israel te gamhan to pha na ho chu imu win Persia lengam hi 432 331 century BCE kum sung hi ahin hitia kum zakhat hovel tabang wai han pu zo wa hin Greek te lengam hung hat do kitan Greek te lengam chu koina han lam kayam itile leng Philip chapa Alexander the Great kitipa hin
heche Persia te lengam chu a hen zotan hedi chun Greek lengam na sata an tung do ta nei heche Alexander the Great he 336 century BCE kumachun apa leng Philip ahung thitan apa leng ahung ahi ahung thi chun ama hi chapang cha kum som ni velbet hi inake sein hidi chun apa khedin lengin ahung pangta na hi leng cha na hi ji chun chuchalaya Greek tel a philosopher min thangma ma Aristotle kitipa hin ama hi philosophy science chule medicine kiti ho hi ana hi le akiti in hiche hin khangdong cha hi wangin chi gil na nei ta chule hang san ta ana hin hiche chun lam kai ji athemin gal hang san hi ji chun na sata in alengam cho ana ke lin tan Bible ivet le Bible a hiche gam ki sei ho tam zo hi ama in ana to pha tan hi tu khanga sei ding in Africa chule Asia chule Europe hichi continent thumo hi ama hin gal anazowin gal gamlen ta anake leneti hi imu win hi Syria Egypt Palestine Mesopotamia chule tu a ichen now India gamjing jong ahung chu lut thusim imu win heaven hichi tu a Punjab iti now hichi ge hu Alexander the Great chun ahung phajowe akiti nei hitia aman vai a hom na hozo se chun hichi Alexander the Great hin ipi na gelam tel ama hin mission khat anani jin hichi mission chu wanoi pum pi chu one administration one language hi sading chu ananomin hichi chun aman gala Allah nagam hozo se chun Greek chon na chule Greek te pau azui sa in hi chu Hellenization akiti nei chutia gam Allah a ho zo se Greek an tho tha sa ji u chun wanoi pum pi tabang di chun hi chi Greek pau chu an tho we nei tu khanga English iman golo hin ichi na zo se a gama English gam len zo hello la mun tam zo a English ke mang thai a hi banga hin chu chi phat lai chun Alexander the Great ji chun Greek chu nasata in gam ma chu chi phat lai mi ho an anaman chaw hin hi chi Greek pau chu pathin thu sa phong na ding in jong ahung hi pe ne hi chi hi pathinin aman cha phata khat lopi ta khat an hong hi do in New Testament jing jong chu Greek pawa anaki ji do hi ai le Alexander the Great chu 323 BCE komin chapang cha kum som thum le ni ai vel hi hin ta sadam lo na in anabei ta nei ai le abei din kon hin ata sa din mun chu ke vel dam do zo ta lo dinga akigel phat chu a hi ding ta san omen ama seijui ho iti de ham ama noi do ho na kovin a thi ting le thil thum a bol pi ding win anange in he chi thil thum a bol pi ding wa anange he tu chan ge ya wa noi mi hing ten ki hil na a iman jing khat o chu hi hi cha a sei na khat na chu pe ham etile ka thi ting le ka coffin ti chu ka thikong hi eizana pang doctor ho chule ama chu leng len ta he je chun ama zana pang ho chu chu phat na khovel pom pi a super specialist medicine doctor ho ana hi vinei them chung nung nung ho na zeno hin hi chi a aman message api num chu pe ham etile van noiza lo la ai them pen ho jing in jong mi hing hin kho hin tha anei pu ti pa chu mi ten amu theina ding ti a hin ani na chun ka thi a ka long hi ina ko na hlan chana na pu tingule lampi a chun ka nei ka go sana dang ko ho zo se hi gol hum ke win ati nei he chi chuni pi vet sa ham etia hi le mi hing i chanin hausa hen lang
nei la lam izat nehen lang hi zong le a thi ting le hi cho zo se chu pan na be hi ti pa chu amu thei na diu he tin aba na chun ka thi ting le ka coffin a hin ka khot hi anin hi tin thang do on lang ka khot a kewa hi pa chu mi zo se mu thei hi han ati in he china vet sa chu ipi hum iti le le si chunga hin nei le lam nei la nga lam do na dingin ha ta in ke panghan lang chila ha ta in ke sa boi pi jong le i thi ting le i ma cha ipu do thei om pui ti pa hi mi hon a hin het thei na diu ti in ane ke se ti emu we nei e chi hi e ho hin kho adinga jong ki zil na ai lo le hin kho imu chet ben na theu i chana igel thu piu nei le nga ho ai lo le in le lo ho jong i thi tiang la khat cha pu do thei lo hi dan te ho e chi ama thu hila ko na hin mu chin pe theu nei ama thi zo chun agam sung chu chapang cha hi je a jong chu ama next line leadership ti chu ama khela leng hin poding hi an sim do man lo hin tin he di chun lengam le ta ke lit wang chun ama thi in aban ake su zom thei te pun he di chun ama sepai zalam kai ho cha apu pu na wa he di chun alin ding ki chu na en amo sung ka akina win he di chun lengamu anama tha lo nei hei cha ama sepai zalam kai ga het thei ho chu Paldicus khiji pa hin Egypt vella an to pha in chuban le Ptolemy ki ti pa hin zong hi nasata a hunei khat an hin ama zong hin hechi Paldicus ki ti pa hi ana zovin Greek te in khop pi thu pi ta an nei o heche Alexandria hai lo le heche Egypt chu an lo akidin aba na chun Seleucus ki te pa hin nasata in Hellenistic kingdom ti chu heche Greek te chon na ho hi an che pi in Asia Persia Mesopotamia ki te ho la hi gamlen ta he an lo in aba na chun Antigonus ki ti yong ana omin Cassander ki ti jong ana omin Lysimachus ki ti jong ana omin ei etin tam ta hom ho la hin tu ni hin ni te ni hi them khat kaga ta lang no min leng Ptolemy ki ti pa le hache Seleucid leng Antiochus 4 hi chi te ni hi heche Zeus te hin khu hi to ki zoya hi je in chi te ni hi kaga ta lang no min leng Ptolemy hin 250 BC welcome chun hache Mosi lekhabu Torah ki ti pa hi Israel mi te jong mi gama su'a hong naw asot phar hin apau heche Hebrew pau cho hello atam tan heche ho zo sin jong a het thei ne la mi dangin jong heche thu man tam ta chu a het thei na ding ti in heche Torah chu le do ding Greek pawa le do ding a hin kho sa in hedi chun Israel phung som la phung ni ho a konin mi gup gup a hin thleng do un a ching a thim ta ta scholar mi gup gup an thleng do un a bonu chun som sagi la ni hi win hechi som sagi la ni ho chu ngan sina ana pin heche Torah chu Greek pawin ana le do sai na hi hechi chu an le chayun som sagi ho na to bet sa na in amin chu Septuagint ativin hechi chu Greek pawa som sagi ti na hi hechi hong kile da akon hin Zeus mi gampama ho Hebrew paw phati cha hetalo ho ai chu apu apa khanga ko na gamchuma hu ma hi ta phar chun Zeus mi hi jengwang chun apau jengjong hetalo din mun ho dinga chun hechi Torah chu Greek pawa phati cha a asimowa a het theo hong hitan chule Zeus mi ti lo mi dang dang scholar hon jong hechi Torah achi pi ki sun ham ti chu
ain het thei ding win ahungom do ta nei he chu leng Ptolemy in ana to do eche Greek culture alo la Greek civilization su hat be ne dinga vanoi mun tina chi na anadon khom ho hitia hichi enriching hi be ne dinga chu Torah azong Greek power anale do sa chu ama thilbol iga ta la theu khat ahin la alang khat na chun Seleucid leng eche Antiochus ki tipa hin ipi agel ki nam metile eche Greek te chon na khan na pa wanoi mizo sen azui ding chu ama hin radical ta in anachi pi in anagel ho in hichi chun juda te in sabat anidu chule chepta na bol ho hi ama hin anadei pun hichi chun chu anga alo ding wa hi le tha chimit hilding ti in chula ahu nau jeng jong chu apathen ho jeng jong chu hedi chun ana su boi pi ta nei hedi chu ipi imu wa metia le 167 BC hin howina Israel te in sathing lowa agelo vo sa achun alo lo vo cha in kelhaina anabolina hi chutabanga ache ho in anasu bu pa hi judate dinga chun pom thei ana hi tapun hi chu ana do dalun hi ado dal nau chu the Maccabean revolt akiti in thusima phada cha a het thei khat ahong hi doi nei hi chu ipiti hung maham etia hele chutia Greek te in vo cha ke thaina hen bol chu do dal na in thempu matathes kitipa hin ahin khu chan ding hi jong le ki chalo ko ma chun hi chu do dal na anabolin hitia ke thaina bolding vo cha ke thaina bolding a hung ki sa ho chu anaki panin anathadin hedi chun Greek te do dal na chu hang phung ta in ahin chi pi ta we nei ama hin chapa nga anei jin hechi acha te ho si te chun hechi vo cha ke thaina bolding ki sa ho loi atha chai chai chun thingthang gama azam da un chule judate la a Greek te do dal na a panla num ho zo se khang tha ho jong hedi chun team na ananeyun ama ho Greek do dal na chu na sata in ahung chi tai ti emu winei chule 166 BC kumin Matthias ahung thitan ama ahung thi hin Judas Maccabees kiti achapa hin apa din mun han la in hedi chun na sata in guerrilla warfare ti chu Greek te chu akigin lo lan win adal bulu jiwin athat jeng tawina hi le Greek te chun ana dolal he tawin 164 BCE kumachun Jerusalem chu ana zo tawin hiti chun eche Judas Maccabees le aloi ho hin Jerusalem temple chu anung la kit tawin hi hechi anung la zo hin vo cha ana vo cha ge thaina na bolwa na su bu na ho chu su thing na good ana bolun hechi chu Hanukkah akitin feast of dedication tina hin hechi hi tu khang jeng in jong judaten hechi kud hi amang jing na lai nei hedi chun phat hung che chen hechi Hasmonean kingdom bana chun Rome te khang ahung hikitan 63 BCE kum chun General Pompey kitipa hin eche Jerusalem temple chule heche khopi ho chu ahan laki tan hedi chun Rome te vai hom na ahung lut kitta nei hetia Rome te vai hom na ahung lut phar hin ahang pi a amaho thim pu hi eche Aron insung chilha hetia chu hung chi son pe hin a hi wangin ipi hung ti ta mi tel hi che hin judate chunga vai hom ding thempu ding chun
Aaron chilha khel hi ahin gel tapuwin amaho dei amaho thuzo ding ho zo hedi chun vai ho men han pan saun Antipater chapa Herod the Great kitipa chu Emperor Julius Caesar hong hi hin appoint anabolin hichi phat lai ta chun eche John the Baptist chule pakai Jesu hung phat lai chu an hi ti hi imu thayu nei hichi hi Bible thusima kum zali sunga thilso tampi umjong le tham khat highlight ida bol the ho cho hin a hi le tu ni ai focus num pe nu chu Malachi to eche John the Baptist elo le Jesu hung phat ki ka sunga hi Pathen'in Amite an Thipsan ham ti pa hi e focus num pe nu hi ji chun e chalang chu tham khat iga velvet kitding win kati ka dei sa in Pathen'in Bible even na hele Pathen'in Amite an Thipsan ham ti chu imu thei naw thil tampi omin thim gau tampi anaki solin Isaiah thim gau Jeremiah Ezekiel Amos Hosea Zechariah sule Malachi hicho zo se hin Pathen mi ten Pathen lung dei lo lama hin kho aman na ho chu anga over Pathen lam akile kit na du ana sayun ahi wangin Israel te chun na sanana nei po veti chu imu wahi chule enjoni satan heche Israel te Malachi thim gawin asai na akuna adin munu imu chit thei pe nu chu ipeham metiala thim pu ho jing jong kitana ana umlo na pa corrupt priesthood heche pa chu ivet na hele nul na be Pathen anga ke thaina gantha boldinga thupi ana ama ho in mitcho albai anadam lo ho kisan ana bol chu Pathen adinga thet ta san thei dol ani tapu nei ai ho hin khu to hi chi ite ka thei dingu kalunga hungklang chu ipiham ite a hele ai ho hin khu azong ivet na le kum izat ham khat hi Pathen e ho na jing wa jong Pathen do ma na thilin hin khu chula innamu ichonui ti hi mu do thei vet sanan sumla pai dei na za in ganja hin bolun tu na kho chen kani bol ki dun chule henge sumla pai tam ta ta mu naw we in chen ki sim do jangom nai ho in thupi ta jong isa do naw we ai hi wangin hi cho hi Pathen lung thai na ta hi na dem ti hi kalunga au me nei aba na chun hagau hin ko lam vai na mim ho chun Pathen a ho zeu jong chu Pathen ngai lut na ji a bol hilo vet loma dinga Pathen an ho na pau hi e hola zinga jong hitabang hi sang ta umam ka ti nei vet sa na bangin Pathen ni ahung thun ding le Pathen ho in kaya chi ting le Pathen wa choi la sa ding that no na le ngai chat tun na be se lo ai lo la Pathen koma chi a pu gi na sata na ya Pathen anga gatau ding ti pu gi na nei zia Pathen ho in chi ta sang hin ivet na hele von hoi von pha in e ho ipam mi mu thei dinga gata la na ni khoda na hin aleng do gam ta nei etin thagau hin kho hin e ho gam hi idong zep jing ta we nei chule Pathen ho jing jong hi achang le kichim cha ti ho bang hi inei un kamu nei thu sei jong tham cha khe ahung so na he le ki sei se pai jing chimo me ai lo le e paham ki ngai num lo ki kol se gam ta thu sei jong tham khat entertainment ahung pana nui ne thei ahung hi a he le bo ki lung lut ta te ho ta bang hiti chi na vet sa he ka vet na he le Pathen thu du na he tapun e hon e ngai chat o hi entertainment zo hi ti pa hi kamu do ai nei ta sa lung thim ke pa sa thei ding mit vet na dinga a hoi a kit lom kiti ho hi e ngai thu pi zo a ke lang na hi aba na chun Malachi phat lai chun Israel te chun soma khat pe ani ki ta pu we nei he ji soma khat a pe a ki ta lo naw jo Pathen'in
pa nei chomui ai lo le pham ka thil na gu ve ti lovin an sei nei tu khangin New Testament khangai tan soma khat pi ngai ta pui ti jong em mai thel hi a hin la hechi soma khat pi pa zo chu e ho adinga jang khai zo hin khu hi katinu me nei tu khanga hin ngai lut na khanga hi ta pha din soma limit talo soma sanga tam zo jong pathina dinga pi theina khang ai ta nei Bible in I bol ding wa sa ipeham gen the ha sa ki thu pi ding pakai jesun gilkil dang cha ka om layun an ne ding ne hung pi win chule silding pon sil nei lo ka om lajin pon sil nei hung pi win hichi mi again thei pen avai cha pen na zen nau ju kai nei zen nau he ti pa hi tu khangin sumla pai tam ta ta isangun illo in kam asan chanin ingai cha du isan sa win avai cha again thei ki thu pi ngai cho ho pan pi na dingin I khodu ike nom ta pu wi nei hi chi hi pathin lunglai na hello dinga hi ama na chun juda ten aziteo adaw wa zat dang numai ho sumla pai elo position pha nei theina ding a hi le hetia anaki chen piu a sen ziu zong anada zeng khangu ana hi chu pathin lunglai lo na hi pa hi tu khangin zong ai ho la zeng zong extramarital affairs azi kiu kuwa angdang koi kiti eila atamin chule khang tha ho la zeng zong call girls atiwin hedi chun college kailai nunga khang tha ho zeng zong sumla pai ning thing ta om ding dei na in ata sa sumla pai kizu na a ai lo la ki hol na nei zong a a ki zazin hita bang hi ai hola zinga zong om hi da ta khare chule zalhang hin khwa thudi lo thiam ga hon ha tanan do dalun ai ho hin kho jing zong I vet na hele I hin kho I society wa thu ta thudi kiti hi ahasam ma jing ta nei chule corruption jing zong I society wa hin normalize chi na ngai danin akilata nei vet sanan state government ho job ho council oiza ai lo la police IRB kite ho ichowin ai le hichi icho service ho chu lopnan mai cha me semun pathin ko ma thangwa nei bo tu bolun chuting le oiza hiya school mukhalo ai lo le sipai hi ra duty chi lo ti ho tabang hiti hin pathin mi ten a bol ding nga ki lom lo chon chan hi e hol azang tam pio mi nei da ta in pastor ho ji ho ke san nong council ya hi a school mu khalo tam pio mi nei hita bang ho hi ipiti pathin I chung wa lung hai de ham ka di chule pula pa en gam lei se pathin in apu pula pa khanga gam lei se in to phan ho ve kol dinga hausa lunlai za ta ho jong heti hin I vet na hi le khosunga dinga development fund hung tuine na ding a hi lo le community hall a hi lo le primary health center sa na ding kiti ho a government in scheme pata ta ap ho ai lo le thil pata ta e gun pi ho mani chang phat chum na dinga mangcha khosunga dinga phachum dinga I macha mu do thei lo kum zakhat wal kho ho jinga jong school building ki su lo ai lo la primary health center lo ai lo la tuine na lampi ki su lo hi cho hi government in sim na dinga sum cha ham khat fund release anabol sa hi gam ta nei ai wangin ground nga khosunga muding lo hi cho bang ai lo la abi ta in da ta in 2006 komin government in hai che tun job card iti win MNRGA scheme launch hin bolun ai le hichi hin na satani ho ichi inamu iman tha now ahin su do kit in wang sit of jing in hi house salon lai za ta wa ne ki gel ho mi pi adinga sum hung mu chang ta hung jing jong hom do talowa zip ham kar ham hin ki cho ahungum le
ai lệ khó sung mi hòn hi chip pa khun ai lo le hi chau sapu khun ka chan vo diu wa kan ni kho thau hung dinga e che gari khu age cho he ti a het pha dun gari an tola kilo pi sa ta hung thai wangin anungin min tot nok nan anei ta ne hi chi hin na sata in hausa iza naw hausa thunei na ho zau se hi tola mat de na ha danin kamu nei chu chu chung chu na jong chun a kho che a bol ki chu ipe ham eti a hele sumlap mai de na ze in khosunga kho tha register tamta i bolun chule khosunga in jong tamta ta a cheng lo a number in tamta register i bolun hi che ho hin na sata in I chen bom piu phaya me the ho alarm hin hi sa in Kuki ho hiti a kho hin population jong a khanwa hi le kum som nga zo le ai lo 2050 ting e hon chen mun in nei lo di we tai ti in na sata in hiti hin e ho su mang nom na a campaign bola hung ke panin hi chan ge tu gen thei na I thut hi hin thut lo wi nei to jong aban I pi che be ding kham ai ke nai pu nei a kho che che yeng na lai nei ka sei nom che tu nia gen thei na I tu ho zo siu hi I chon sit na zi u I di lo now aga ine u hekati no me nei Israel te zong pathin do ma na chon now repeatedly avela thiam gao ho in chon sit lunga hei ding wa ana seizing wangun na san ana nei powin a hin khuwa hedi chun ma tha na ana lung pe jing ve ti hi I mu nei e ho zong hitabang phat chi sa thil su ho hin ki hilu hitin I hin khu hi ki sudi u hitin pathin dai hin ki tu lu re te ti pa hi tu nai sei do nom pi pe no hi tu lai ta idin munoi vet le Pathen'in Amite ana Thipsan ta bang chun ei ho jong Pathen'in ei Thipsan u hitam ka ti na ko mom ji na hi an ngoli ni tawun mum tina thing hang kholang ho azong ngilha se in tang lo helin itawun ahi wangin idin muno hi phat na lam sangen sit na lam a kho che jing nei ahin isu min lo diu chu I gal mi te hin ei su mang di wai pui ahin I chon sit na zo min ei su mang di wai he ji pathin anga thim chang chele pathin anga lu paham pathin lung thlai na I hin do tingule Bible a imu chula pathin alung hai ting le mi amel ma jing palong akizol sa e ati imu winei tu nin ichungwa thung ho ai lo le ei sugen thei ho hi achang la ka ngai tu jin Pathen'in mi te zep na dinga Babylon te ai lo le Assyria te ai lo le ya paham Greek te Rome te anaman cha bangin ei ho jong tu nia ei sugen thei ho hi Pathen'in aphat sa hi ta hi chungwa thung he ti hi kapomi nei aji chu Bible ai mu win thunei vai hom I pi hi jong la pathin phat sa lo wa leisi chunga thil thung om pu nei hi chi pizza lung thei ham pathin I het lo now I ki ta lo now I thudi lo now hi ho hi aga I chungwa thung khai Pathin e ho lama a panding inu bule I hin khu I ki su di masar nga ye I hin khu adi ting labu Pathen'in ei din pi diu he ti hi e het wa I hin khu atha Pathena ki bul phu a chole Pathin hingjing Pathen mi ngai dam zo le mi ngai lu jing Pathen hin I hin khu I ki su di wa adai banga hin khu I hin ting le acha ei tun jang kit diu hi ti pa hi ta sana kiniam lal lo hela hin khomanga Pathena ke bul phu dingin kanam mi pi te kan tem no mun heche video hung ke sem anangai ho zo se Pathen'in lung thim ching lo wa athu phathei bu pe taw han ka ke pa e